The Seng Kur Warjri convened a press conference at the Shillong Press Club on the 9th of December 2024 to announce their upcoming congregation aiming to reinforce awareness of Khasi Matrilineal customs. The event seeks to promote the clan's traditional lineage practices and foster a sense of unity within the Khasi community. As part of this initiative, the Warjri clan has scheduled its 26th General Council on the 14th of December 2024 at Penden Umyong Mairang in the eastern West Khasi Hills. Clan members emphasized the importance of preserving customary practices and strengthening community ties during the gathering. Thì cái lòng cái bà sung nắp là cái thu bề bà mình xem xem như là yo bằng in rakhi cái lồng khô ở sân xem cái bằng in là ya lòng cái program cái buku oping nadu xem ni sedang nak dorbar cái lòng hapo sorok kham house xem arhajar hapo ban ia penkut mình xem ha arhajar hapo lah hapo tendrai thì mình ta bắt cái chim bekre cái lòng cái bằng in pelong hantai hapo Mairang Shillong Press Club. Hagajinya yang tinggi jumi, nadu bangi laya dah bangkrake yaka selbar jubli nang tena tunroi. Hagajing pukre kibabun kum Seng Kur bangin penlong yaka ni kadorbar kebaar punriu. Te hapdan jong kajinya inti jong kajing pukre ni ayu yublai. Baki kam borok kilong kibayat baik kibayat inti. Bagi ngiskan, bagi ke dorbar kur kejungi ke bandlong hantiap penamiyang kanlong ke dorbar ke syir hamha. Bagi dah kerpa jur, yaki parakur kejungi kum balaseng, dakiran bakur kejungi ki balalong kilong shwa ki manshwa ki balasandur banwan ra ya ke jat ke kur warjri barokawai ke kur ke besitli bagi sngum tenap bagi tu ipi bahadu muta ke Seng Kur Warjri jungi ke kiau rasam da ke jinge trilang nadu ke akwar ke burong ke tin ke telik hadu barong ki kam ki jam ki bangi dua kentiu bat ya burong matiang iwai ya iwai ngangai skam ba ka kur ke jungi kana ngai pendem ya ke musim jang ke jinge i jang ke jinge long kawai bani itu parakur ki bana jam bat majengan dari ketakadau baman ke sisin cisnan niju penlong ya kenika dorbar pulun